Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam tayo nga agnagan Rachel, manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a government employee iti lugar mi. Gaputa dayo ti balay mi aging ga iti opisina a pagpapaayak, nagbiro kak iti boarding house apag naadak. Kat ditoy anam amok ni Benji. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rachel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Wow! Naglawa mo't gayam tinasarakam a boarding house mo, friend. When friend, nasayaat nga ron, tapno da pagturugan dananang no may daksarong karan. Ay katwan pati siya, friend. Mabalin ko mati umay makiturog dito eh. Awan parikot friend. Uray pa'y ket di itan no kayat mo. Si Kamat, saan mat nga itaa? Saan na mabalin na sa anak nga agawin iji dagus ko? Lamin, umay ni Julius ita. Kasta ka di. O, sana bale. Inton sumarununton nga aldaw. Dito'y kanto amaturog. Tapno adamot kasarsarita. Iso na lang ta. Kas laglalaok mo tagab-abang dito eh. Kunak man no para laang kadag iti babae da iti a boarding house. Ngam adamot lalaki. Adda. Ngam nasisingpet da. Kakaanakan ka no di makinbalay. Kasta ka di? Nasayaat nga rod ano kasta? Ay, Rachel. Nasapa ka mo't ang nakasangpot ita. Ay, Juan. Adda nga minasapa nagbiyahe ang naggapo iji ayan mi. Kasta ka di. Ay, Juan gayam. Iso ni May, friend ko. Kan kadwak matla ang agtrabaho iji opisina. May, iso ni Benji. Ti bagbagak akaanakan di akin kuka dito'y abalay. Nice meeting you, May. Kastamat kan ka. O sige, panawan kayo pa'y. Adda nga min biyahe kita. Wait, itaman pa'y anak ka make-up ka nga may nagtrabaho, friend. Anya nga italaang? Kanayo nakmat anak ka make-up tunggal sumrekak. Anggam sa bali ita, friend. Blooming ka ita. Siguro, adagar aram kan kanya. Aminin. Asino kumamat nga iti mangaram kanya? Amangan mo't no arman na ka ni Benji. Uy, tila sasawam. Amangan no adda makangagkan ka. Sa bagay, awan mo't tidakas na nagdaton kan ka. Ngamin, langa na mo't tinasingpat. Tila sasawam ako nak. Wan, kunam ngaminan atap no sardengan ka. Ala. Wan man laangan. Agar-aram kanyak ni Benji. Oh, di inaklon mo matlang. Agkat anya ngay, inaklon mo? Saan pa'y Alangan mo tasong bata ka dagos. Kat may saabulan pa'y laang agar-aram di tao. Ay, wan Amom pa'y analaing ti kinatao na. Amangan no agin si singpet laang. When friend, di ka di madanagan. Diyak pa'y sumbatan. Paliiwag pa'y. No makaanos matlaang nga aguray iti sumbat ko. Nasayaat mo't no kasta, friend. O sige nga ron, isardeng mo pa'y laang tararamidam. Tamapantay di kantin. Intag merienda. Good morning, Rachel. Kastamat kan ka? Amang ano kayat mo tagkape? Agyaman naklaangan. Saan na kami ngagkap-kape? Kasta ka di. Apay, agdigos kan? Wen, ama ano sa anak manon ang makasingit inton madamdama. Nagado tayo ngamin a borders dito eh. Nga may samot ti banyo tayo. Wan nga rod. Ang sana bale. Ibagak to ko na Uncle Mario. Taag paarami diti may sapay abanyo di tarwar. Wen man, tapno saan tayo nga agiin no nang agdigos? Wan gayam. Aramato mo dito yung paborok ko adanom. Ison ti pagdigos mo. Ha? Ay, saanan? Alan, usaremon. Talaga nga impaborok ko dahil taparakan ka. Tapno saan ka nga, di ko si tinalamiis.
Agyaman nak nga rod ha. Sige, agkape kalatan, tainak mo tan agdigos. Sabado ita. Ngam saan ka gaya managawid iti balayo? Saan na ka nagawid ita? Ada nga minas kan nga iring Pasko a paperworks nga nyawid ko. Kasta ka di. Rachel. Mabalin ka ding awisan kang agpasyar ita. Ha? Di kag danag. Saan tang agbayag? Umda siguro di nga oras. Kalpasan na. Agawid na mo't lahat. Mga no, ada makakita kanya. Awan mo't siguro ti dakas na. Tagpasyar talang mat. May isa. 5 bulan nang nagdatdato na ken ka. Aging gaita. Jack ba ilam mo no, danamnamak. Aday ta ka manan. Alan. Ingkag pulisan. Tamapantay dya ili. Sige, mabait lang nga rod ha. Tagsukatak. Ay, adu upay kumati aramidag kan. Apay adito'y tinangipan ng kanya. Wen. Gaputa. Kaya't kung aglang lang taamangan. Oray talae. Si Kamot. Binikat mo't amang mga anak iji boarding house. Kanayon nak mo't amakit kita. Di ka kadipay na uma? Iti oray ka ano man. Jack to maumakan ka, Rachel. Nang runa ito naklunan na kon. Di maabulan na nagdatdato na kan ka. Pangasim ko taklunan nakmatan. Sa bagay, nakitak mo't kinaanos mo. Iso ay tamot laang. Aklo na konti ayat mo. Agpaiso, Rachel? Uwan. Kat sapay la kumata din ak tupaldaang. Agyaman naklaunay. Ikalik, saan kanto apasakitan? Itatasinong batan kan. Sapay kumata siyak lang ti babae nga ayatan. Ikalik. Mabit lang Agordara kon iti kananta. Apag iso, dahito yung matenti umuna a date para kadata. Gusto daytan friend. Ituloy mo to inton madamdama. Mapantakit din iti kantin. Ilibre ka ita. Ne, itaman pa'y asikati nagdisnodo nga agilibre kanya. Ada good news ko kan ka friend. Anya day tangay, ibagamon. Di mon orayan nga agparinto magak dito sangwanam, samon to ibaga. Sinong bata ko ni Benji? Da kami itan. Talaga? Ay, nasaya at mat. Taadan mako na love life mo. Wan nga rod. Ni Benji lang tinagdaton kanyak anasingpat. Kan naano sa naguray ti panangaklon ko kan kuana. Ang aganad kala ang friend. Sapay may sa abalay ti pagnanaadan nyo. Wan friend, agyaman na kiti palagip mo. Ala, mapantangarod iti kantinan. Sikat ti agbaya dita ha? Naimbag ta nagawid ka ita, Rachel, anak ko. Wan tatang, mailiwak mat kada kayo. 2 bulan nga minadyak nakaawid. Asino dyan lalaki ang itulog ka, ading ko? Kwa, ni Benji Manong, kaayan-ayat ko. Kasta ka di? Apay di mo pinaunag dito'y balay. Tanyam amum kumamat ka na kami. Amangan nga minaagungat kayo. Iso adya akon pinaunag. Sana bale, yam amok to inton sumaro na panagawid ko. Sigurado man nasingpat day jay anak ko. Nariga tay. Wan tatang, di kay madanagan. Nasingpot ni Benji. Anya trabaho na dyan, boyfriend, no? Driver ti van, Manong. Kasta? Nasaya at naggarod, ada trabaho na. Ala, aginanakan. Siya kung timapan ni kusina. Tulungat ni nanang amang insagana iti kanan tayo. Agyamanak, Manong. Ay na, itayak pa amang ururay kan ka Rachel. Nagbayag ka. Ay, nagbuntog mo't namin Jivan ang nagluganak. Akat, anya na imot mo? Impartianak ni Manong ko iti native amanok. Isot impabalo na kanya. Wow, nagimas mo't daytan? O ala, mapantangaro dan iti boarding house ko. Tainta iluto day to yun. Mabainak sa. Amang ano da ni Benji ijay. Katanya ko manood da. Di nakamot an-anwan. Okay, mapantangaro den. Nangag mo ka diti saritaan dagiti nalabsan ta itay? Nangag ko. Bayam,
Awan lat maaramidan dadagi jay. Wen angam, maditirik na kanakangag iti dayjay. Saan nga agpaiso dayjay friend? Siyak ti patsyam, ta siyak ti kaayan-ayat ni Benji. Nasaysaya at latan no aganad ka, friend. Amom anaimbag ti kinatao ni Benji. Sana bale, ingka rin ni Benji ngay pasyar na kiji lugar da inton umay abulan. Iyam amunak ka no kadagiti dadakkel na. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno maamuam ti husto a kinatao na. Narigat ti mailawan, friend. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Ala, lutuwa mo dyan sangpot ko ang manok tamangan tamutan. Tati mabati, si daan to ni Benji inton sumangpot inton malam. Sige, agi na nakapailaan nga rod. Siya kung ti makaamong agluto. Oh, Rachel, amang ano ni Benji daytan. Ingkay lukatan. Sige, mabitlaan nga rod Awanan kay tibain a babae. Sino ka? Apay at panak mo't latan. Siyak ti asawa ni Benji. Nabayag gaya man nga da relasyon nyo iti asawa. Awanan kay tibain. Manang, pasensya ka kuman. Sana pulos nga imbaga ni Benji nga dagaya man asawa na. Diyak ka mo dayta. Gaputawan ti dinagdakamat na manipod inaklon ko. Pues, itataam mo mon. Putdemon ti relasyon nyo iti asawa. Liklikam ni Benji. Manang, saan ka makibiyang? Ngam, awan ti basol ti gayem ko. Nadaman ti nagbasol. Ni Benji dayta. Inlimod na nga da asawa na, manang. Anya? No kayat mo, urayam ni Benji. Tagsarita kayo apaman asumangpat. Awan ti basol ti gayem ko. Di na pa kabasulan ti panagayat na kini Benji. Gaputa nagpamarang a single. Sanan. Siyak tulatan ti makisarita kan ko na. Kat ti makunak. Pangaasim taliklikam ti asawak. Takaasi ti talong anak mi. Liklikamon ti asawak. Sige. Innakon. Awanan kay tibain. Nagtalakakan ka. Ngamulbod ka matkayam. Pakawanan na ko Rachel. Ay-ayatan ka unay. Iso adyak imbagbagakan ka nga adan asawa kan anak ko. Tamo ka di nakayatan. No bilang mamuha. Ulbod ka. Manipod ita. Agwin aswastan. Sikat ida mo lalaki nga inayat kan impatag ko. Ngamlino ko naklaan. Rachel, pangasim ko Diyak kaya ti may sinakin ka. Agbiro ka kiti sa bali a boarding house. Kat pangaasim, tadinak gulwan pay. Panunutom lang ang dagiti anak mo, kanti asawam. Maasik ako makadakuana. Rachel. Aglinipatan. Lipatan manam amunak. Talipatan kamatan. Aglinipatan, Benji. Manipod na kiwin naswasak kini Benji, saan akon anaki ayan-ayat pay, nga aging gaita, nga agtawin akon iti 40. Naminsanak lang nga nagayat, ngam lino ko naklang ti lalaki nga inayat ko. Nasakta na kiti kastaunay, gapo iti panangilimid na iti ginapudno. Iso ti makagapo, no apay nga aging gaita, ket addalat ta panagbuteng ko nga agayat manen. To'y pagayam mo, Rachel. Pagayam mo, Rachel, saan mo kuma apagpapadaan ti panagkitam kadagiti lalaki, ta saan nga agpapada ti ugali da. Saan na ni Benji ti naituding aparaken ka? Addan tulat na gundaway a masarakam ti lalaki, aparaken ka. No, saan mo lakat nga isara tapusong itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Rachel. Manipod, probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.